Hhayi yabo la, hhayi sinomdlali-ke la Makhosi. Useyophushiswa yiyo nje phela imithi leyo yendlondlo yamanzi kuthiwa ikhona lapha kwi-Kaizer. Kodwa nje yabo la, hhayi sinomdlali bafana. Sinomdlali holding striker. Yabo, i-striker esazi ibhola. Aziziningi i-striker ezazi ibhola. I-striker eziningi zazi ukushaya ama-tap in. Yabo, ukwazi ukushaya ama-tap in. But nje yabo la, hhayi bafana yi. Ya, uma uthi umbukile kahle nje kwi-debut yakhe, umesho wakhe nje wokuqala. Hhayi bafana udlalile iKotaro bafethu unebhola iKotaro. Yabo, uyile striker esikwazi ukuthi siyi-create-ele sona igoli. Unlike lezi ezinye ey'kwazi ukushaya ama-tap-in kuphela. Uyakwazi uku-create-ela igoli. Yabo, i-striker esiba nama-assist. I-striker esikwazi ukudribula. I-striker esikwazi ukudribula sishaye ipali. Yabo, yiko nje ukuthi usabanjwe ile mithi-ke yendlondlo esingayazi le. Hayi because hayi le nto ithi azoyi-destroy ngempela abadlali. Hhayi aba-destroy abadlali nangazi kwenzakala kwi-Kaizer ngokugeja. Hey iyakugeja i-Kaizer bafethu hayi. Iyakugeja i-Kaizer and the more ehlala nayo kwi-Kaizer uzohambe aze a-adapte kule nto yabo. Because abadlali bengafika beshisa kwi-Kaizer hhayi khohlwa. Nangu noMaye ufikile manje uzobona naye uzo-adapta naye. Gcine nje seblendile eseyile nto ngeyokugeja lapha kwi-Kaizer. Because I don't know ukuthi kwenzakalani lapha ngaphakathi mina but asikho lapho other than that nje bafethu hayi umjida hayi uNtswempu bafana. iKotaro hayi uNtswempu umjida nje. I don't understand ukuthi bamkhipheleni but then o-coach bafethu bona abaziyo but nje laphana mina bengingamboni ukuthi kufanele aphume. Yabo, bengingaboni kufanele aphume. Other than that nje bafethu hayi ngiyancomela umdlali bafethu hayi uNtswempu umjida.